U Brčkom je danas klanjana dženaza namaz i obavljen ukop tragično stradalom Erodanu Morankiću, koji je život izgubio u stravičnoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu. Porodica, prijatelji, komšije i brojni građani oprostili su se od mladića koji je preselio na ahiret u 23. godini života. Iza Erdoana ostala je mnogobrojna ožalošćena porodica. Otac Arman, majka Edina, brat Ardijan, djedovi, nane, te ostala mnogobrojna familija, prijatelji, kolege i studenti. Podsjetimo, Morankić je izgubio život u tramvajskoj nesreći koja se dogodila u četvrtak, 12. februara, u sarajevskom naselju Marijin dvor. Do nesreće je došlo nakon što je tramvaj, pod još nerazjašnjenim okolnostima, iskočio iz šina, udario u tramvajsku stanicu i završio na kolovozu. U nesreći su povrijeđene još 4 osobe, od kojih je jedna teže. Riječ je o 16-godišnjoj djevojčici kojoj se ljekari bore za život.